Drago mi je što se danas nalazim ovde i čuo sam nekoliko dobrih ideja. Pre svega želim da izrazim moju zabrinutost za ponašanje privremenih institucija u Prištini prema povratnicima sa ratišta. Smatram da kaznena politika koju oni sprovode nije adekvatna krivičnim delima koje su oni učinili u Siriji i u Iraku i nadam se da će međunarodna zajednica učiniti nešto da se ta njihova blaga krivična politika poboljša i da će u narednom periodu oni sami sprovoditi kaznenu politiku adekvatno onako kako treba, ne samo pod pritiskom određenih zapadnih zemalja. Želeo bih da pohvalim izlaganje kolege iz Grčke i njegov stav da se lokalna zajednica više uključi u identifikaciju problema povratnika sa ratišta. Apsolutno se slažem sa njim da su opštine, odnosno lokalne zajednice te koje su prve na udaru i one prve treba da identifikuju povratnike sa ratišta, njihova negativna ponašanja, ali i one su prve koje treba da identifikuju mlade ljude koji su tek ušli u proces radikalizacije. Želim takođe da pohvalim kolegu iz Bosne i Hercegovine, gospodina Zinovića, i smatram da je njegova prezentacija bila izuzetno dobra koju je izložio. Naravno, kao profesor bezbednosti, veliku pažnju sam i sam poklanjao ilegalnim verskim objektima u kojima se vrši radikalizacija mladih. Jedan sam od retkih koji je prvi govorio o tome da ovaj grad u kojem se mi nalazimo, Beč, od 2016. ima veliki problem. Sa time imao je više od 13, a neko kaže čak i 30 ilegalnih verskih objekata tokom 2018. godine i jedan sam od retkih koji je posetio jedan od tih ilegalnih objekata koji je vodio čovjek sa Balkana, zvao se Nedžad Balkan, poreklom je bio iz Tutina i on je, mislim, i pravosnažno osuđen u Austriji za radikalizaciju mladih. Da bismo izbegli ilegalne verske objekte, ne smemo da ostanemo nemi pred zahtevima islamske zajednice da se grade regularni verski objekti. Jer ukoliko ljudi muslimanske veroispovesti nemaju gde da ispoljavaju svoju veru, da upražnjavaju svoja verska prava, oni će otići bilo gde, a na taj način mi njih šaljemo u zagrljaj tih radikalnih islamista i radikalnih propovednika. Takođe, želeo bih da pohvalim ideju predstavnika Albanije, gospođe, da se zakonske regulative svih država što više približe, jer je upravo to način da ako mi u Srbiji smatramo nekog teroristu, da se on kao terorista smatra i u drugim državama, ili ukoliko ga oni u Albaniji smatraju teroristom, da ga i mi isto smatramo teroristom. Jer podsjetit ću vas, kao profesor bezbednosti, ja mojim studentima kažem, ne postoji jedna definicija terorizma na svetu upravo zbog političkih razlika između istoka i zapada, bogatih i siromašnih. Mislim da je krajnje vreme da nakon 50, 60, 70 godina svi sednemo za sto i shvatimo da terorizam ne poznaje političke barijere, ne poznaje granice. Teroriste ne zanima da li je neko pravoslavac, katolik, musliman ili ateista. Ne zanima njih koja je boja kože. Pogledajte, oni su napadali sve zemlje na svetu. Krajnje vreme je da mi svi zajedno sednemo i da bar u globalu definišemo šta je to terorizam, šta su to teroristički borci, šta su to ljudi koji odlaze na ratišta, koja su to osnovna neka krivična dela i da odredimo neki raspon kaznenih mera, odnosno zatvorskih kazni na koje ćemo mi svi kao međunarodna zajednica da ih osuđujemo. Dakle, hajde oko toga dosta smo se delimo se već 100 godina oko raznoraznih pitanja. Hajde bar oko tog jednog svetskog neprijatelja da se ujedinimo, pa posle ćemo se deliti ponovo ako treba po nekim drugim pitanjima. Jer terorizam neće stati. Mi smo uspjeli, međunarodna zajednica uspjela da savlada i Al-Kaidu i ISIS, ali pogledajte šta se dešava na afričkom kontinentu. Tamo smatramo jednu terorističku organizaciju ultra jakom, mnogo jakom, pa se desi da je Al-Kaida proguta bukvalno za noć, da im ubije lidera i da njihovih nekoliko hiljada boraca prebaci u svoje. A ta teroristička organizacija je mnogo snažnija i mnogo jača nego što je ISIS bio. Podsjetit ću vas, afrički kontinent je 60. godine imao samo 200 miliona stanovnika, danas ima 1,2 milijarde. Prema svim procenama, 2050. godine će imati 2,5 milijarde ljudi, gde će prosečna starost biti oko 21 godinu. Svaki muškarac će imati nekoliko dece koje su gladna, nisu školovana. Ukoliko nam se desi da na afričkom kontinentu ojača terorizam, pa znate gde će svi ti ljudi krenuti? Pa krenut će put Evrope, kao što su krenuli iz Sirije i iz Iraka, ali će ih biti 100 puta više. Ja vam garantujem kao profesor bezbednosti, ne postoji vojna sila koja će zadržati 1 milijardu ljudi. To niko ne može da uradi, to niko neće moći zadržati. I krajnje vreme da se ujedinimo oko tog problema terorizma,